ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa 20 ukwezi kwa gatatu 2024. Abo mwumva n'urusaku rw'abaturage mu mujyi wa Kigali aho umudaso yakubise uwitwaje agataro ucuruza agataro hanyuma abaturage bakamusora mu modoka ku ngufu. Ni amakuru tuza kugarukaho muri aya makuru yacu. Naho raporo y'ibihugu bifite abaturage banezerewe ku isi mu mwaka wa 2024 yasohotse. U Rwanda naho rugaragara kuri iyi liste y'ibihugu binezerewe ku isi kuko ngo rutujuje ibisabwa kugira ngo rugenzurwe, bitandukanye na mbere yaho rwashyirwaga mu myanya ya nyuma. Leta y'u Rwanda ivuga ko bene izi raporo ari raporo z'abazungu bishakira akazi mu bushabitsi, naho abatavuga n'ubutegetsi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakavuga ko mu Rwanda nta munezero, haba ibintu byose ari intambara. Amakuru dukesha ikinyamakuru RC Urunana France aravuga ko vuba hari abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi muri gereza ndetse n'abanyamakuru bashobora kurekurwa. Leta y'u Rwanda ikaba isanzwe irekura imfungwa mu gihe kuba muri gereza kwazo biyiteza ibibazo bya politiki na diplomasi. Leta y'u Rwanda imaze iminsi ku gitutu cya leta y'Ubwongereza n'amahanga kugira ngo ikore ibishoboka byose ngo iki gihugu kibe safe kugira ngo abimukira n'abasaba ubuhunzi bashobore koherezwa mu Rwanda. Tukiri mu Rwanda kandi mu kinyamakuru Channel 4 cy'Abongereza, impunzi z'Abanyarwanda ziraburira leta y'Ubwongereza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye nk'uko leta y'Ubwongereza ishaka kubyita. Bavuga ko byaba ari kwivuguruza mu gihe bahabwa ubuhunzi mu Bwongereza kuko bahunze igihugu cy'u Rwanda hanyuma bakaba bakita safe kuko hagiye koherezwayo abandi nabo bahunga ibihugu byabo ariko batari Abanyarwanda. Muri francophonie ishyaka Siryeru muri francophonie ishyamba Siryeru, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kwizihiza umunsi mukuru wa francophonie, ivuga ko yaba Ubufaransa yaba yewe n'uyoboye umuryango Louise Mushikiwabo ukomoka mu Rwanda batawucira karo rutega mu ntambara urimo uhanganye ni na M23. Iki gihugu ni icya kabiri ku isi mu bihugu bivuga Igifaransa, abaturage babyo bavuga Igifaransa. Naho mu mahanga ibiro by'ubutasi by'Abarusiya biravuga ko Ubufaransa bwamaze gutegura abasirikare bago basaga 2,000 koherezwa muri Odessa muri Ukraine kurwana. Dmitry Medvedev ukuriye akanama k'umutekano ku Burusiya ndetse akaba yabaye na minisitiri w'intebe ndetse na perezida w'iki gihugu avuga ko babategereje amatsiko ngo babahisomo ry'amateka aho Macron n'Abafaransa batazibagirwa. Naho muri Irlande nyuma yuko avuze ko ashyigikiye Palestine mu nama na Biden, minisitiri w'intebe w'iki gihugu yeguye. Ikaze mu makuru yacu arambuye. Mu mujyi rwagati wa Kigali, umudaso wahohoteye umuzunguzayi mugenzi we agashaka kumuhungisha amwinjiza mu modoka ubwo abaturage bari bamumereye nabi, byarangiye abaturage bamusoye ku ngufu. Ikibazo cy'abazunguzayi cyakomeje gukomera kugeza magingo aya nta gisubizo kirambye leta y'u Rwanda irakibonera. Leta ivuga ko nako itagize ngo iwubakire amasoko rusange bacururizamo ngo ariko bajyamo bakongera bagasohoka. Ku ruhande rw'abazunguzayi bavuga ko ibyo ari byose gucururiza mu muhanda n'abatari babahisemo ahubwo ariho babona abakiriya kuko amasoko leta ibakorera yatwara kure hatari mu mujyi kandi nibabona abakiriya bakirwa bicayemo. Ikibazo cy'abazunguzayi n'isuku mu mujyi wa Kigali ndetse n'umutekano bikunda kugarukaho kenshi mu binyamakuru mpuzamahanga n'imiryango itegamiye kuri leta ivuga ko kutubahiriza uburenganzira bw'umuzunguzayi ndetse no kumuhotera akubitwa atari ibintu bikwiriye ikiremwa muntu. Raporo y'ibihugu bifite abaturage ku isi bishimye mu mwaka wa 2024 yasohotse. U Rwanda naho rugaragara kuri iyi liste kuko ngo rutuje ibisabwa kugira ngo rugenzurwe, bitandukanye na mbere aho rwashyirwaga mu myanya ya nyuma. Kuri ubu n'umwanya wa nyuma narwo washyizweho.
leta y'u Rwanda ivuga ko bene izi raporo ari raporo z'abazungu bishakira akazi mu maraporo n'ubwanditsi n'ubushakashatsi mu bushabitsi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga ko mu Rwanda nta munezero haba ibintu byose biri intambara. Ni mu gihe izi raporo zibanziriza uyu mwaka zagiye zisohoka zishyira u Rwanda ku mwanya wa nyuma, aho zivuga ko abaturage mu Rwanda kubera igitugu, kutabona ibiribwa bihagije, kuhohotera abakene, ibigo by'inzererezi n'ibindi, umuturage mu Rwanda atishimye namba, kandi nayo mpamvu baza ku mwanya wa nyuma. Amakuru dukesha ikinyamakuru ARC urunana Nyarwanda France aravuga ko vuba hari abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru bashobora kurekurwa. Leta y'u Rwanda ikaba isanzwe iri kuranga imfungwa mu gihe kuba muri gereza kwazo bitera ibibazo. Aha leta y'u Rwanda kandi imaze iminsi ku gitutu cya leta z'ubumwe bw'Uburayi n'Ubwongereza kibasaba kugira ibyo bakemura mu rwego rwa politike kugira ngo igihugu kibe safe, burya kibone igikorane amasezerano y'imikoranire y'abimukira no kohereza abasaba ubuhunzi. Leta y'u Rwanda yagiye ihakana byo kuvuga ko ihora iri kuri pressure y'amahanga kugira ngo igire icyo ikora, ahubwo ikavuga ko ibikora kubera ko ibona ari bo umutekano ndetse n'umwanzuro n'ibisubizo by'imbere mu gihugu byo bita home growing solution. Nubwo ivuga gutya, amahanga akunda kurega leta y'u Rwanda kuba akenshi yitita ku baturage ndetse akenshi bikagaragara ko izo pressure arizo zituma abantu bafungurwa. Abavuga ibi batanga urugero rwa Ingabire Victoire ndetse na Paul Rusesabagina. Tukiri mu Rwanda kandi mu kinyamakuru Channel 4 cy'Abongereza, impunzi z'Abanyarwanda ziraburira leta y'Ubwongereza ko u Rwanda atari igihugu gitekanye kitari safe nk'uko leta y'Ubwongereza ishaka kubyita. Bavuga ko byaba ari ukwivuguruza mu gihe bahabwa ubuhunzi, bigaragaza ko bavuye mu gihugu kitari safe, ariko ubu leta y'Ubwongereza ikaba ishaka kuvuga ko ari safe. Depite Nation mu mategeko y'Abongereza yagiye ivuga ko u Rwanda ari safe, ariko iki cyemezo urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza bagiteye twatsi ndetse ruvuga ko bidakwiriye. Leta y'Ubwongereza yongeye gukora andi masezerano leta y'u Rwanda ivuga ko ishikamye ku cyemezo cyayo cyo kohereza abahagera mu buryo butemewe n'amategeko n'abasaba ubuhunzi, ikabohereza mu Rwanda, ikora amasezerano mashya hagati ya Sena n'Inteko mu mategeko y'abadepite bananiwe kumvikana uburyo bizagenda. Leta y'u Rwanda yitangaza ko imyiteguro yo kwakira ababimukira yageze, ndetse witwa Dorine ukuriye iyi programme avuga ko n'amazu ya mbere na mbere yo kuzabakira yamaze kubakwa, ubu amenshi yamaze no kuzura. Naho muri Francophonie Chambre-Sirdière, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kwizihiza umunsi mukuru wa Francophonie, ivuga ko yaba Ufaransa yaba umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Louise Mushikiwabo ukomoka mu Rwanda batawucira akarutega mu ntambara ihanganyemo na M23, bavuga ko ishyigikiwe na leta y'u Rwanda. Umuryango wa Francophonie wakunze kuzamo ibibazo byinshi nyuma yaho Louise Mushikiwabo awuyoboreye. Mu minsi yashize biravuga ko Louise Mushikiwabo yahejwe kandi kwinjira muri Kongo mu gihe habaga imikino ya siporo ya Francophonie. Kongo ishinja uyu muryango kuba nta kintu ukora kugira ngo muri diplomasi ufashe gukemura ibibazo by'umutekano, mu gihe banareguye umuryango kubuyobowe nyine n'uwahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Louise Mushikiwabo ko ntacyo wabamarira. Mu mahanga ibiro by'ubutasi by'Abarusiya biravuga ko Ubufaransa bwamaze gutegura abasirikare babwo basaga 200 koherezwa muri Odessa muri Ukraine. Ibi ni nyuma y'uko Macron avuze ko nta kintu yasigaza inyuma mu myanzuro izafatwa kugira ngo Ukraine ntitsindwe, ko nibishoboka n'Abafaransa bazoherezwa ku nzira. Dmitry Medvedev, wahoze ari Minisitiri w'Intebe akaba na Perezida w'iki gihugu, avuga ko rwose babiteguye neza cyane, ariko biteguye kubaha isomo rya nyaryo Abafaransa na Macron batazibagirwa. Akavuga ko batinze kuko ngo ari nayo izaba iri target y'abasirikare b'Abarusiya muri Ukraine. Naho muri Irlande, nyuma y'uko havuze ko ashyigikiye Palestine mu nama na Biden, Minisitiri w'Intebe yeguye. Uyu minisitiri aretse kubwira abari bamukurikiye mu nama yari irimo na Perezida Biden wa Amerika ko Irlande yibona neza muri Palestine, kuko irondaruhu, guhezwa, kwicwa, inzara n'ibindi nabyo byize gukorerwa iki gihugu mu gihe cyarwanaga intambara ya Northern Ireland, amajyaruguru ya Irlande na Irlande ubwayo. Reka mbashimire ku makuru yacu
no kuba mukomeje kudutega amatwi. Uwiteka abane namwe. Amakuru yacu nakagaruka naho ku munsi w'ejo ku isaha y'isa moya. Bye bye, naho gutaha. Ufite ikibazo ku gusaba ubuhunzi muri Canada, Amerika, Uburayi cyangwa Australia? Gwikora dosiye izakugaruka. Jean Migration Consulting ni igisubizo niba wifuza kugirwa inama izagufasha kubona stati aho uri hose. Watwandikira kuri guteranya 49 173 89 04 394 cyangwa ukadusura kuri wa3 akadomo Jean gukuramo migration cyangwa migration akadomo com.